wavela khona ke le umhlaba wonke uyakhala umhlaba wonke uyazi bonke abantu bathi khona ke le ingabekani khona ke le thina sikhule sathi sibalula abasha ngomlibalo wayendini manje sengumlibalo wemuva matheze siphethe okubufu caphelani nani ifector lalela Dr. Sipho bafowethu ingabe kusengikona ingabe kusengiyo indlela yephini tshona nenathani izinekugilete enhloko konke lokwangaze ukuba nangithi esigodini mina ngikule ngathi sitshona into yebana wasana akehlisa ngayo boma hayi lesikwenteka namuhla lokwenteka namhla kuyangicaba kuze kumanje sola ngingaboni ukuthi sidaba mfadala emakhaya insizwa emalanga nemalanga tekumaqala ekubeni tekubafana caphelani ilanga leshona langa ngoshona malanga mhlawumbe ngibuyisise khona indlela abantu sebeswele ngayo kula malanga ngiyamangalisa ngoba beswele bazibisela ngisho indlela ecabanga ingandikhala abanye bangeni abanye bayaphuma ngekhathi emjolweni bonke bathi baya-experience kodwa ke ngiyawuthemba umhlaba tap explain qaphela kuthwentani sathi kunqumela itaxi khumbula bangani lababonakalisisa isimilo lesihle khona la kunabantu abayivumelelo bahamba kodwa manje sibakhuphile yayeyamphumela okungalaleli anabasi mayengicela nezini engisithi ngikhumule leyo ngubo yemfutho ngako ukusebenza kanzima nangindlela ngoba amathuba sibhedlela sonke kuyangawo ukuthi usebenzise kanjani kanti kuba mnyama kakhulu nasekutawubusa sitawuqiniseka ukuthi besekugcineni sibambelele ekusithi simvalelweni umavela abaphile abantu